Feel good. It was quite a tough fight with Gus. Unfortunately, he did a tire choice mistake on the first stage of this last loop, so it was easier for us to get like calm in the end. I mean, to relax a little bit, but it's nice to have him on this race because he was driving really well, and I was trying to reach and to beat him, and finally we did it, so a nice preparation for Croatia WRC. Rekao je za Studio Europa pobjednik drugog Quattro River Rallija Nikolaj Grijazin na ceremonijalnom cilju u Karlovcu. Oni drugoplasirani Gus Greensmith u 20 dana na ukupno 12 brzinaca izmjenjivali na vodećim pozicijama. Još u Ozlju na pregrupiranju Greensmith je vjerovao da može do pobjede, a Grijazin je priznao da mu nije lako. It's been enjoyable. Working on quite a few things, obviously using this as a test for Rally Croatia in a few weeks. So yeah, it's still my first time in the Skoda on tarmac, so I'm still learning a bit, and yeah, not 100% comfortable, but not bad. If we could find another 5%, then we'd be happy. Not easy, it's proper fight, so let's see what will be in the end of the last stage, but it's nice. You no time to relax. Yeah, I think the same for Gus. Iste brzince u Karlovačkoj županiji Greensmith i Grijazin ponovo će prolaziti za 20 dana na Croatia Ralliju. The stages are really hard, especially if it's for beginners who doing the rally for the first time. Maybe it's quite demanding. It's good to try, but it's scary sometimes. It's slippery tarmac, sometimes it's good grip, so it's difficult to judge which corner, how you can pass, how much fast. So you need to be brave on this type of tarmac. S pobjedom na Quattru Grijazin puno očekuje i od VRC-a, ali prije njega će se dobro odmoriti. I definitely need a massage too, because I take some big jumps, so I need to recover. Treće plasirana na drugom Quattro River Ralliju je posada Turk Kacin iz Slovenije. Od domaćih predstavnika najbolji su na odličnom 11. mjestu brat i sestra Martin i Dora Ravenščak. Bili bi vjerojatno drugi najbolji da je Juraj Šebalj uspio završiti utrku. Na reliju je najvažnije pobijediti sebe. Znači, moja tehnika je malo inferiornija u odnosu na neke druge tehnike. Ja s ovom tehnikom činim sve što god mogu i trenutno sam jako sretan. Sreća, međutim, nije dugo trajala. Zbog tehničkog kvara na Vivodini Šebalj je morao odustati. Ipak može biti zadovoljan jer on je bio prava zvijezda ovogodišnjeg Quattro River Rallija. Brojni navijači nestrpljivo su čekali da se pojavi na pregrupiranjima, a nama je priznao koliko uživa u reliju. Pa to je najljepši posao na svijetu. Divno je. Sa svakom novom utrkom ozeljski kraj je sve bolje pripremljen za dobar provod gledatelja. Ruke trljaju svi. Odlična prilika za naše vinare, vinogradare, imamo jako dobra vina, smještene kapacitete, pa sve je puno, evo ugostiteljske objekte. Mislim da tek postajemo svjesni koja nam je to prilika. Raduje me evo da je ekipa na Vivodine super, u Vrškovcu su svoje vino napravili, odnosno etiketu koja ima sad te nekakve reli detalje, to je super. Treba više ovakvih događaja, definitivno, više, puno više. A zašto čekate ovdje? Jednostavno se malo zabavimo da vidimo te naše vozače i tako, lijepo je. A dobri su, da, brzo idu. Vrhunski, baš lijepo vidjeti, ali malo su šparali aute, čekamo danju trku pa da vidimo je li to čuvanje auti ili bude nešto bolje. VRC pogotovo. Po VRC pogotovo. Ako mogu ljudi iz Italije, Mađarske, Češke doći, pa možemo biti domaći ljudi i odvojiti par sati za gledanje. Tako je po prigodom. Da, definitivno. Meni je ovo odlično. Baš se veselim i tome i VRC-u za 3 tjedna, tako da super. I prvi čovjek Karlovca, Damir Mandić, razmišlja slično. Bučan početak proljeća povećava vidljivost grada na 4 rijeke. Što se tiče nas u gradu Karlovcu, mi smo zainteresirani i dalje. Organizatori Quattro Rallija nemaju ništa protiv. Ja se nadam da ćemo sljedeće godine još bolji i još atraktivniji rally napraviti nego ove godine.